मल्ल जुजु सिद्धि नरसिंह पालनसे न्याना वैचंग यलया ऐतिहासिक नरसिंह जात्रा विभाग जुगुदु देदस गुलागा पञ्चमी खुनकियले नरसिंह जात्रा जिगुखा हरि ओम स्वस्ति नो निमित्तामस्तिना चुन दैवी प्रकोप मजुइमा व विश्व शान्ति कायम ज्याचनेबारका थो जात्रा हनेको खा यलया खुगु कुलिया राजोपाध्याय समुदाय र उमेरिया वरिष्ठताय आधारे पालम्पा फुक्म व्यवस्थापनीय जिम्बकया थो जात्रा सञ्चालन गएको खा टुक्सी गावालिया मधुर सर्व राजोपाध्याय परिवार जात्रा सञ्चालन यागु खा जात्रा इच्छोले विष्णु या नृसिंह अवतार दानव हिरण्य कशिपु या त बद्यागु लुमन्ती बाज भजन टोले नापो थो जात्रा जिगुखा नृसिंह पाखेश्वया लातेर थुपाञ्चोना प्रणाम यासे प्रहलाद लिखत न्यासी वना नगर परिक्रमा याइसा नृसिंह या जवंखम लक्ष्मी व सरस्वती जोनीको चलन्दु थो जात्रा कुजो अप्सराई रूपे मिसा मस्ते गुण बोतिदै जात्रा पाकाम राजोपाध्याय परिवार पुरोहित वा जिलाज वा भिन्चा नृसिंह जुया यलया साया वनिको रुते चाहेलीको खा थुक्सी पाकागु परिवार पुरोहित रक्षण राजोपाध्याय नृसिंह जुयातीको खा
कसो गर्नु आएको कहाँ आउँछ जात्रै छोले बाजोङ गाजो प्रत्यक्ष भोजन नापो देवगन्य टोली पाटन्य गाबहाल पिम्बाल बगलामुखी कोबाहाल मङ्गलबजार सुन्धारा इकोबहाल महाबौद्ध टङ्गल तिछुगल्ली हौगल इखालको पुनचन्दी लगायत थिति थासे यात्रा यहीको चलन्दु अथे जात्रा छोले थिथि थासे नृसिंह लगायत द्यतेत थाथासे विसर्जन याना पूजा यागुनाप मस्त्यत भागी यागु चलन दोसा जात्रा छोले नृसिंह या ल्युने कतामरी बेलुया इन्कीगु चलन नदु नेपाल सम्बत नेसा व ने छद अर्थात् विक्रम सम्बत 1688 नेसे नृसिंह जात्रा सञ्चालन ज्याचङ्गो लिखित दस्तावेज दु लाग्यो